Assalamu alaikum, hurmatly Egirmen-TV kanalının görüşçülері. Mına anda кезектеги тартуубуз Уй базарга келип жетти. 13 сентябрь, Токмок мал базары. Bu satıldı уже? Satıldı. Kança? 76 mingge. Aldыңар да? 76 mingge alışıптыр мұны. Мал базар, Уй базарды баштаганыбызда эле уже алып чыгып кеткан жерден баштап калдык. YouTube канал. Kança buluyor? Bağısı kança? 75 bin sürü attır. Yaşı kança? Yaşı 4'tü tuğan deydi. Sütü kança? Bayıp ketken. Ha, bayıp ketken mi? 75 sürü attır. Kança sürü atırsan oyga? 100 bin surağı. 100 bin he? Yaşı kança? Yaşı 3 asıl. Kırgızça aytkan. Kırgızça aytkanda. 6 yaş. 6 yaşkan. Sütü kanday? 4'tü tuğan uygun. Emir olsa 5. sınıf. Hazır 5-sini toyut deydi. Sütü kanday sütü? Sütü. Sütü emi tilimde de oyun. Jakşı baksa 25 geçecek böyle. Hatta 17-18 süt verir. 17-18 litr süt bergen uy deydi. Dekavarın 20'larında toyut. Tekavardın 20'larında toyutken. Hazır kız deme bayı var. Uy özün nesini alata uylar. Öz-özünün Kırgız Alatoğu paradasında uylarken. Жақшы бергенде 25 litrге чейин берип калат дейт. А так 17-18 litr süt берет экен. 88 берип атат тага берген. 88 берип атат уже? 87 жарым берген. Сиз канчага берейин деп турасыз? Эми оюбуз бир 90 болсо деген ой болду. 90 болсо да? 90го болсо берейин деген ою бар экен. Чынында эле мындай көркөмдүү, жоон, жакшы уй экен. Ден соолугу таза. Таза кандуу. Там берилген. Öz-özүнүн кыргыз уйлар. Мындай 1,5 жаштагы. 1,5 жаштан өтүп 2 жашка таяп калган. 2 жашка барып калган. Кунажындарды кырмап турат. Мынабысы бир аз кичинекей дейт. 1 жаштан эме өтүп 1,5 жашка жете элек экен. 29 миңге берем деп атат. 29 миң сом. Кечиресиздер, адаттагыдай эле Уй базарда мал көп, адам көп. Кенен тарканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул 29 миң, билип алыңыздар. Булар 40 миңден сурап атат. Тегиз эле бардыгы 40 миң дейт. Булар 2 жашка барып калган, э? 2 жаштар, э? 1,5 жаштар экен булар. Булар деле 1,5 жаш экен, тегиз эле 1 жаш, 1,5га жетер экен аркы 29 миң деген. Булар 1,5 жаштар мына. Ургачы 40 миңден сурап атат. Ишөө түшүп берет экен жакшылап. 5-6 оны бир кармап алыптыр. Балаңа жагып аткан 56 миң сурап атыптыр буга. 2 жаш. 56 миң дейт. Семиз кунажын экен. Булар канча? 53 миң сурап атыптыр. Булар канча жаш? 2 жаштар, э? 2 жаштар экен кунажындар. 53 миң сурап атыптыр. Ben de düşüp kaldım bak. Düşüp kaldınız. Батпай атпайбыз мына рядка бардыгыбыз.
Мындай бооз кунажынды. Ушундай кысылыш жерде кызуу багылып атышат. Бооз экен. Текшерип көрүп атышат. Биринчи тууту дейт. 60 миң сурап атыптыр. Декабрда туй турган бооз кунажын экен. Кечиресиздер. Туура эмес айтып алышкан экен. 60 миң деп. 53 миң сурап атыптыр. Биринчи тууту дейт. Туугандар. Мынтип басканга мүмкүнчүлүк жок. Уйларды тартканга эмес, басканга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ушунчалык көп түшүптүр. Караңыздар, кардарлар даже уйду бер жагынан туруп толук көргөнгө мүмкүнчүлүк албай кысылып араң баа болуп атат. Мына бул уйлар 50 миңден сурап атышыптыр. Баш баасы 50 миң. Мына туугандар, мына уй азыр эле сатылып кетти. 61 миң сомго чоң уй экен, саан уй. 61 миңге сатылды. Мына музоосу менен ушул уй 75 миң сурап атат. Чоң торпоктуу уй 75 миң. Канча сурап атасыздар буга? Музоосу менен эркек музоосу экен. Бар экен. Музоосу менен 75 миңге берем дейт. Сүтү кандай? Эртемен кечкиси 1 саат эртемен 6, кечкиси саат 5-6 литр берет. 12 литр бар. 12 литр сүт берет экен күнүнө. Музоосу менен 75 миңге берем дейт. Тойы жакшы болсо, сүтү дагы андан көп болот дейт. Он 2 литр сүт берген. Uydu 75 миңге музоосу менен. Бул жакта кадай да? Чүйдү. Ысык атадан келген уй экен. Чоң уй экен, бул канчаны тууган? Бул азыр 3 тууган уй экен. Мына үчүн эркек музоосу менен 75 миң. Мына үчүнчү музоосу экен. Мындай чоң кара уй турат. Он 5 литр сүт берет дейт азыр учурда. 85 миң сурап атыптыр. Абдан чоң кара уй экен. Туугандар, 85 эмес, 75 миңге сурап атыптыр. 15 литр сүт берет экен учурда. Баасы 75 миң сурап атат. Мына 15 литр сүт берет дейт. Сүтү тамчылап агып атат. Жигиттердин уйлары экен. Бетин бекитип качып атышат. 80 миң деп сурап атат. Жашаган канча? Экинчи туuшу, мына экинчи туuшу экен азыр. Эми туuса 85 миң сурап атыптыр. 18-20 литр сүт берет дейт. Бооз экен.
Жақында тойды екен. Не порода бұл? Галыш породасындағы екінші туышы болады екен. 18-20 литр сүт береді дейді. 85 мың сұрап отырады. Галыш породасы. Бұл қанша? Ya, бұл қанша? 70 lira. 70? Қаншаны туған бұл? Kaç koşan? 5'ti? 5'ti tuğan uygun бұл. 75 lira отыр. Қанша süt береді? 8-9 litr. 8-9 litr süt береді екен бір бергенде. 75 мың сұрап отыр. Şimdi 2 жолы сағанда 17-18 litr süt береді екен күніне. Алдан чоң екен, 75 мың сұрап отыр. Туғандардағы бір мұндай сағын чоң үй тұрады. 80 мың сұрап отыр. Қаншаны туған? 4 туған екен. Sütü қанша? 14-15 litr süt береді дейді. 80 мың сұрап отыр. Ана. On 5 litr süt verir ekan. Бағасы 80 мың сұрап отыр. Туғандар süt бағытындағы мынандай үй мұзоусы менен 115 мың сұрап отыр. 20 litr süt береді дейді күніне. Мұзоусы ұрғашы? Erkek mi? Мұзоусы еркек екен. 115 мың сұрап отыр. Атайын süt бағытындағы чоң үй екен. Sütü 20 litr süt береді екен. Мұны мұзоусы жаңа эле туып тұр. 1 айлық мұзоусы менен. Сіздерге азыр көрсете албай атам. Sütü ағып атат. Туғандар Семейтал породасындағы ойларды сұрап атқандар. Базардағы азыр ушул учурда ең бийик, ең чоң үй болуп көрүнүп турат. 130 мың сұрап атыптыр. Семейтал породасындағы абдан чоң үй. 130 мың. Ah, 130 мыңдык уйга кызыккандар абдан көп болуп келип багылып атышат. 3 тууган уй экен. 25 литр süt берет дейт. Az номерин алып берели. Кимдерге Семейтал породасында уйлар керек болса, алымат аласыздар. 507 50 02 01. Ким? Адил? Алик. Мына ушул жигитке чалып, Семейтал породасындагы уйду сурап жаткандар. Кабар алсаңыздар болот экен. Чындыгында абдан чоң уй экен. Мынандай жакшы саан кыргыз породасында уй турат. 65 мың, сурап атат. 65 мың сурап атыштыр. Бир саганда 7-8 литр süt берет дейт. Ошондо бир күндө 15-16 литр süt берет экен. 65 мың сурап атабыз дейт.
Желini толуп турган үчүн байке сагап көрөйүн деп колун тийгизгенде сүт агып кетти. 65 миң сурап атыптыр. Мындай кыргыз уйлар турат. Саан уйлар дейт. 50 миңден сурап атат. Биз бул жерде тыгым болуп жакшы көрсөтө албай атабыз уйларын. Мына. $50 000 сомдон сурап атыптыр. Мунусу 4 тууган экен, аркасы 3 тууган дейт. Мунусу 4 тууган экен. Канча сүт берет? 7-8 литр bir саганда сүт берет, общий, 8 литр bir күндө сүт берет экен. Аркысы канча кара? 50 алды эле. Ал канчаны тууган? 3-чүнү тууйду. Бар 3 өтөң эле 50 экен. Нукура кыргыз пародасындагы уйлар 7-класстагы кызым деле сай берет дейт. 3 өтөң жоош. Сааңа жакшы уйлар дейт. Өзүбүздүн айылдын кыргыз уйлары дейт. 50 миң сурап атыптыр. Албетте баасын түшүп берет экен. Мына туугандар музоосу менен эркек музоосу менен мындай саан уй сатылып атыптыр. 70 миң сурап атам дейт. Канча сүт берет? Bir саганда 6-7 литр сүт берет дейт. Ошондо bir күндө 12-14 литр сүт берет экен. Канчаны тууган? Канчаны тууган? Мына 6-чы музоосу, 6-чы музоосу экен, эркек. Мындай 1 айлык музоосу бар экен. 70 миң сурап атам дейт. Азыр. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, мен уй базарды бир ичинен аралап бул чекесине чыктык. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Толук бардыгын сиздерге кенен көрсөткөнгө чынында такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Уй абдан көп. Көрдүңүздөр, 40 миң сомдон жогору саан уйлар, 130 миңге чейинки уйларды көрө алдыңыздар.